Lakhipuronline puthokjaba April ki tang 12 Laipak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao. Bharat sajaba Dornier 228 ki ahanba flight Dibrugarh tagi Pasigat phauba ngasi paiga dauri. Assam ki saknairaba kabi Nilmani Fukonda Gyanpit Manapi dunai kai khumnakre. CDEC Training Center Poilapulda Mitei Entrepreneurs na sinduna Mitei mek tambagi thoram chathari. Lagliba thangje numita Lakhipur Khuman ibudau thongnangi laithong hangbaga loinana jagoi hendanabagi thorom amasu pangthokani amasung Tripura gi meitei na pungna taba maphamda Basanti Puja pangthoknakre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Bharat sajaba Hindustan Aeronautics Limited ki Dornier 228 aircraft asigi ahanba flight Assam ki Dibrugarh tagi Arunachal Pradesh ki Pasighat phauba ngasi paiga dauri. Leibak asigi ate mafam singa awang nongpok ki lamdamga nongthak lambi gi mari phagatnanabagi khongthang ama oina Ministry of Civil Aviation na awang nongpok ki rajya singda karigumba mathau tarabadi air connectivity infrastructure su semganabagi damak scheme amagi ayaba pikre. Scheme asigi saruk ama oina ngasi April gi 12 Bharat sajaba Dornier 228 ki ahanba flight Dibrugarh tagi Pasighat phauba paigani. AC cabin ga loinana seat 13 yawba plane asi ayuk numidang animakta paiba ngami hairi. Masiga loinana Assam gi Lilabari da North Eastern Region gi ahanba flying training organization su haudoklagani hairi. Ngasi pangthokadaba thorom animakta Civil Aviation Mantri Sri Jyotiraditya Scindia ga loinana Assam ki Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma amasung Arunachal Pradesh ki Mukhyamantri Pema Khandu amadi atei makok thongba official sing saruk yagani. Khangan jaba ama Lakhipur Binakandi Part 2 da leiba Dukandar ki office ki damak receptionist cum sales representative nupi ama aduga delivery boy amaga thabak lawgodori. Receptionist cum sales representative ki damak mahai ki thak yamdrabada 12 pass tawba oigedabani. Aduga delivery boy ki damak masagi gari macha leibada hena khudong chaba pigani. Akupa marol ki damak hello@dukandar.com da email tawbirau natraga mobile number 7259244451 da ayuki pung 10 dagina nungthilgi pung 5 phawbagi manungda pau phawnabiu. Natraga Dukandar gi Binakandi Part 2 da leiba office da haktingnana lakpa yagani hairi. Guwahati gi Rabindra Bhavan da ngarang numidang wairam da pangthokiba 53 suba Gyanpit Mana yenthokpagi thoramda Assam gi saknairaba kabi Nilmani Fukonda Gyanpit Mana piduna ikai khumnakre. Gyanpit Mana pibagi thoramasi handaki asina yanhanba oina Guwahati da pangthokpani. Thauramda athoiba mithung oina saruk yakiba Rajya gi Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma na mana asi masagi chahi 49 suraba kabi Nilmani Fukonda khusinakhi. Assam gi oinadi mana asi phangba mahakna ahum subani. Masigi mamangda saknairaba sahityik Birendra Kumar Bhattacharya amasung Mamoni Raisum Goswami da mana asi piduna ikai khumnakrabani. Pau gi marak thanna atenba break ama. Yausang amadi Sajibuthagi harau kumai marakasida nungairaba paujal ama puduna lakjari. Lamdamasida yan hanba oina yumda tangai phadana changba potlamsing adonggi yum phauba thinjarakpagi khudongchaba pijari. Kaithel gi mamalda phanglagadaba potchai singasi kari karino haibadu aikhoi gi website da changlaga yengbiu ngasimak order tawbiu. Aikhoi gi website www.dukandar.com ahanbagi oina akaknaba mafam kharada home delivery ki khudongchaba pijari. Akupa marol gi damak mobile number 7896677707 da pau phaunabiu. Haukiba April gi tang 6 tagi hauduna CDEC Authorized Training Center Poilapulda Mitei Entrepreneurs na sinduna chatharagliba Mitei mek tambagi thorom ama chinglemna chathariba sigi manung channa nongmagi oiba awareness campaign amasu ngarang pangthokre.
थौरम असिदा मितई एंटरप्रेन्योर्स की जनरल सेक्रेटरी मुतुम बिरमनीना मिफमपु मिलाल कंगलेपा की प्रेसिडेंट यांगलेम बिरेन मितईना चीफ गेस्ट अदुगा नावरेम नोंगमाइलेम बिलेमा थांगजम ब्रोजेन प्रेसिडेंट माइफा H. Jiten सोशल वर्कर ना गेस्ट ऑफ ऑनर होइना सरुक जाखी थौरम की प्रेसिडेंट ओइरिबा मितई एंटरप्रेन्योर्स की जनरल सेक्रेटरी मुतुम बिरमनीना हाइकिबदा मितई अमा ओइना मितई मेक हैट्रबदी अखोइबु मितई ओइना पोगलुबगी कानाबा लेत्रे अदुना अखोइ पुन्ना मयेक असि तमिनसि हाइकी कासार कैंसर हॉस्पिटल सिलचरदा अना लायंगी दमक लाकपा मियोय सिंगना लैफम साफम की दमक थेंगनाबा अवाबा कया असिबु येंगलगा मरुवारी जुबा मंच सिलचरना धर्मशाला अमा सानाबगी दमक हौकिबा नोंमाइजिंग निमित्ता भूमि पूजा पांगथोक्रे लूप असिना अथुबा मतमदा सिलचर कासार कैंसर हॉस्पिटलदा धर्मशाला असि साबा लोइसिंदुना मियामदा कुसिनरगनि हाइरी थौरमदा सोनाईगी MLA करीमुद्दीन बोरबुया सरुक यारदुना महाकी माइगीदगी लुपा लाख मंगा की तेंबांग पीरगनी हाइना लाउथोकलमख्रे इबुदौ थोंनांग थौगलुप लखीपुर खुमन्ना लाखलिबा एप्रिल की तांग 13 सजीबु की 15 पानबा याइफरबा पूर्णिमा नुमित्ता मणिपुर देगी लेंबिरकपा अमाइबा अमाइबिगा लोइनना इबुदौ की लाइथोंग हांगबगी थौरम पांगथोकदौरी हाइरिबा नुमित असिगी अयुकी पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा लाइमांग फंबगा लोइनना अतै लाइगी हौनबी थौरम मखा चथगनी नुमिदांगी मतमदा ओजा पेना अमदी अमाइबिना लाइसंगदा जगोई की थौगल तौगनी हाइरिबा नुमित असिदा क्लास 8 फावबगी मनुंगदा लेबा निंगोल मचा सिंगी ओइबा जगोई हेंदानबा अमदी सैरेंग वारेंग थिबगी थौरम अमसु सिलांगली थौरम असिदा सरुक याबिनिंगबा निंगोल मचा सिंगना इबुदौ थौनांग थौगलुपता मांगजौनना मिंग पिखलकनबा हाइरी क्रिस्तगी चही 1994 त्रिपुराना भारत तिनखिबा मतमदा इनखिबा एग्रीमेंट की मतुंग इना ममांगैदगी हौदुना तखेनगी लाइफम खरा लैंगाकना ngak सेंदुना चही खुदिंगी लेप्तना इरा थौनि चथदुना लाकली अगरतलागी दुर्गाबारी दसु चहीगी दुर्गा पूजा बसंती पूजा तौरी कुमसी चहीगी ओइनसु बसंती पूजा इरा थौरम पांगथोखी त्रिपुरादा मैतै नंबर ओइना लुचिंगदुना मैतै खुंगंग कयादा लैकाईगी क्लब सिंगना सिलांगदुना अक्टोबर थादा दुर्गा लाटपा थेंगनै अदुबो एप्रिल था चैत्रदा अगरतलादा अनिरक सुबो ओइना मैतैना पुंगनत खुंदाबा ओहोइनगरदा बासंती पूजा हंदक पांगथोखरे ngarang बोतला दशमी घाटा लाई थादबगी थौरम पांगथोखरे मैतै ब्राह्मण प्रशांत मिश्रना मागी निंगजबा मतुंगिना अगरतलागी ओपोइनगरदा लाटपा बासंती पूजा असितनी हाइना अगरतलादगी आरके तरुणजीतना पाउदम लगली प्रशांत मिश्र मागना मंदा उदुना इमागी बासंती पूजा से तौरिबा इमाना उदुना लुगे ngase chahi ama tauरे chahi ama tauबदे ngase गिदिना chahi ani कारे मांगदसु आरो chahi ma taugani तो इमाना कोई मिथै दरिसि तौना दे किंतु मंदा उना ब्राह्मण है प्रशांत मिश्र ना तो से मागी निंगदना मागी जहा मगुंगदा लेबा दुनिया ना इमागी पूजा से लाचरी नाकल अमरोमदा हिंदू धर्म चटपा मियामना बासंती पूजागी इरा थौरम लोइसिनखिबगा लोइनना सिलचर सोदरघाटना चिंबा मफमसिंगदा लाइथादबगी थौरम पांगथोखी नेशनल असेंबली की मेंबर सिंगना शहबाज शरीफपु पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर खनख्रे मसा की चही 69 सुरबा शहबाज खान हाना पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ओरंबा नवाज शरीफ की मनाव नुपानी पनबा याय पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ओरंबा इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन दा माइथीदना फम ताकिबा मतुंग ngarang अनौबा प्राइम मिनिस्टर खननबा लेमनखिबनी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना भारत साजबा डोर्नियर 228 की अहानबा फ्लाइट डिब्रुगढ़ तगी पासीघाट फावबा ngasi पाइगदौरी आसाम की सकनाइरबा कवि नीलमणि फुकोंदा ज्ञानपीठ मना पीदुना इकाई खुमनख्रे सीडेक ट्रेनिंग सेंटर पोइलापुलदा मितै एंटरप्रेन्योर्स न सिंदुना मितै मेक तंबगी थौरम चथरी
Lagliba thangje numita Lakhipur Khuman Ibudau Thongnangi Laithong Hangbaga loinana Jagoi Hendanabagi thorom amasu pangthokani amasung Tripura gi meitei na pungna taba maphamda Basanti Puja pangthoknakre. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandokjaba ngasigi oinadi matang asida loijare.